Aja kus ni bung ke tam za Anh muốn làm cái việc mà ke no bo haste ni thung ni hi phaiซึ่งTripura khas te nung ne edisi hapang ni thuna phalo ni ke no bo event no participant khai badminton ni ke ni player ni mung ke tam mo Sahil Devrama Sahil Devrama ni godnawo kachang ke kanjang nang mani bo position ni gold medalist champion ni ke ta kus na kok thaya singa ne nung je aro ni wo sok phai wei mehen sohoro sok phai wei Haryana ni o badminton participant khai wei pusuk din preparation na wei nungro gold medalist bono khai rakha agi to badminton agi simi practice kharijak totati sing je 169 me je oro phaise badminton khana nei oro phai sabai ja football team duita team family boys and girl kaisa inke under 22 ni girls ta kaisa inke under 19 ni boys ni thumpai mani abun sate sate phaino phaja oro badminton participant khaya khub সংখ্যা গরিষ্ঠ কম মেম্বার কম ইনকা আবুন লগলে সাথে সাথে আং সাহিল সংখ্যা সাহিল যে ব্যাডমিন্টন কাছে নুন পার্টিসিপেন্ট আছে তাই ব্যাডমিন্টন খুব নুনকা খুনাই কম বড় ইনকে বউ সাউনি সার আং খুনাই হে হাত ফাটকে বাজারে সারি খাই বাইনা হাতে 800 টাকা নি ব্যাডমিন্টন বাইনা হারই রুমো দুই কিসাসা প্র্যাকটিস খানা বাইনো পার্টিসিপেন্ট খাই দেখা আমরে কাইসা মেহেনি ন কাইসা ইন্দু হলত লাঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলতা যে অরন লুকেল মহারাষ্ট্রনি ন কাইসা চ্যাম্পিয়ন তংজা ব্যাডমিন্টন আন্ডার 40 নি ববাই ওই বারবার দুইটা ম্যাচ তুমি চ্যাম্পিয়ন Like a great performance sini coach ni nan ya nanto Devrama ning like a great performance hingga hang tak thangphinai singphinai sini badminton participant khainai nin bum khatam hunja an bum ke Sahil Devrama ke nung o final thungmani koita match thungui ni nung final lo thungui khana an duita match thungai ang final thungpro nung champion nung pro busuk jorati ni hard kha nung gede gabro khana nervous thingka bono gya saikna ang to final thungai lai kam ka ang wan ko ang champion tanang ke kisaleng kha ang champion belai kene great performance Sahil Devrama no chini ADC hafangning belai kene kusogo bung sokjak chini ADC no kusogo bung tlangai Sahil Devrama no belai kene hambai hai ang tewisa coach no sibinai coach nung agami bosorogo taklai first year o sin nini event no nini player no nung champion khai khai agami bosoro nung tama preparation nai tong agami bosoro the next season the direct khalana adaga under 14 under 17 under 16 no and boys and girls badminton team ni and ekdom to songina ka ye somno gold medalist ka ye or parin boro international line abo jakabon saino andale ku hato je kalai boro no জীবন খেলানো ক্রিয়া করে সাইকেল ব্যক্তিগত বাহন হাতে শুনে যায় ইন্টারনেটে খুলে যায় 12 দিন খুলে যায় আবার খেলানো Ike coach na hai te kaisa kok sung nai taman male ning nini ADC hapang ni baro no tamago thaise kok ketara ni muso to ang ye performance kala hayo je next season je khai tone chira no no bor practice kare nai o bahano je to fry no je sungba juga juga na baga je national direct na baga boro no ko saro je sungba je skabano juga juga sing tebo next mo 14 ni ya kon 17 ni sing te participant kubang khai mana baga Ike Sahil Devrama nung next year ro nung nini bangai nung tamai preparation nai tong pi taklai to nung gold medalist kha second next year ro nung tam hi nung nini wan so mung no ki sai khana next year ang to Indian team thungai bo chinta khai tu sam zamano ani coach bai ang Bono joto kisu hel kadang bil lagi tong nai jata ang India team tan mana bagai great performance Sahil Devrama chini ADC hafangning bo under 14 year bo thungai badminton or Haryana ni Rohtak mehen area of highway bo ADC hastening belai kene bum kusugot langkha hanemangai pai player hambai maro chini Sahil Devrama no engke ang tak te kok kabang salia ang boni parents no ang kok thestani sinai hige joton hambai oro ne narakha